Мен кандайча ушул чоң сахнага коотулдук өнөргө келгенимди ошондон баштайм. Бул эми 69 жыл мунду бүтүп атабыз. 67 жылы Кыргыз эстрадасы уюшулган Чурокожом жарып жетекчилик кылган. Анан угулуп калды. Агесте телевизор бирде тапкан, бирде таппаган. Болгон бүткөнүбүздүн баары менин замандаштарым билет. Кино бүтөбүз. Агесте келе кино көрчүбүз. Индия анан согуш. Согуш кинодо отурабыз. Биздикилер жеңсе экен, командир өлбөсө экен. Индия киносунда баладан баштап кемпир чалга чейин ыйлап чыгабыз. Мына ошондо отсак эле эстрада келип калды деди Атбашевецке. Айланайын ортодо бир 10 чакырым ушул атчан арабага түшкөн. Эми баарыңыздар ошол баштан өткөн. Тракторду жармашып көрүп, эмнегедир бөлөк жашоодо болдук да, ушундай да кишилер болобу деп. 3 гитара, анан муну Йоника деп койчу, барабанды такылдатып ойноп атат. Бул кандай кишилер ушундай кереметке ээ болот деп. Анан биз Найылга коюлду, анан жанаша өзүбүздүн эле айыл Учкунга коюлду, ага барып көрдүк. Алар кеткенде бук болуп ыйлаганбыз. Бир нерсе кетип калгандай болду. Анан ар бир айылдын бастырмасында коросунда эстрада уюшула баштады. Гитарабыз кар күрөгөн жыгач күрөгүбүз, бас гитарабыз айры, чылапчындын баары барабан, ат коюп алганбыз. Ушинтип атсак эле кашайып кесипке чыгып жүрөт. Кыргыз филармониясынын алдында 2 жылдык эстрадалык студия ачылды деп. Бүттү. Мен айттым, болду, мен ошол окууга барып тапшырам. Ата-энем болбойм, ошого тапшырам. Анан келдим, тапшырдым. Азыркы агый турган жер филармония болчу, билесиңер. Ошон үчүн жанагы балдар, төкмө балдарым айтып атпайбы, мыскыл тамаша коюп атышат деп. Анткени агый филармониянын үстүнө курулган. Каяктан чыгып атат. Анан келдим, тапшырып, кайсыга деди, андели билбей кеттим мен. Анан айтты, ырдайсыңбы, бийлейсиңби же бирдеме ойнойсуң деди. Ырдайм дедим. Кайсыңды ырдайсың? Калбек Тагай Долоом деди. Анан жакында ажырап калды. Асылбек Салиев деген жана жүрөлү корукпай дегендерди чыгарган. Ал аккордеонго тапшырды. Алтынбек Сапаралиевдер бир курс мурун окушчу. Анан ал ойноп атат, комиссия отурат. Мындай. Анан четинде устара менен башын алдырган, 2 көзүнүн асты шиширип болгон киши ойлонуп эле турат. Анан эле мен Долоомду тигил бүт деп ойноду, мен Долоомду жаман оюмду ойлоп турдум деп, үйүмдүн баардыгын чайкырсам өтүп кетет экен. Панчулук паркын жаңыртып айкырып атам Долоом эле деп. Экинчи куплетке келгенде бүт ыксып күлүп атат, комиссия битти. Кетип баратам. Экинчи куплеттен өтүп кеттим мен. Азыркы батылы болсат, өткөнү окуман кеттим, жокмун. Язып деген фамилиянын караңы жок. 2 күндөн документ аласыңар деди, ал кезде билесиңер. Окууга өтпөй айылга барган биринчи шермендечилик болчу. Баланчанын баласы окууга өтпөй келиптир, түкүнчөнүн кызы окууга өтпөй келиптир. Башыма ушундай тийди, мына кулайт деген иш туайым, кантип барам айылга деп. Кетип барсам бирөө чуркап келди, чыкырып атасың деп. Анан барсам баягы киши, устарамен башын алдырган киши тамеки тартып турган экен. Аяктан келдим деди. Нарымдын аягына, куланакта. Атаңды намазы кылайын деди, все. Сен куланактын бос чагына чыгып алып, койбой таргандай аркырайсың да. Ой, сен ырдын балекетін аласың, сен ритм сулук деген өлтүрбайбы деди. Анан киши урушуп атат, анан жиним деп, сөйлө койбой мен кетпейм дейсиң. Эртең бул жаңы бир нерсе таап атышат. Актёрский факультетке окшош, анан концерт алып баруучу, көркөм сөз окуу деген. Ошого
Tapşırıp көрчү dedi. Senin bir gözünde bir şeytan oynap durat dedi. Tüt bilesin dedi. Ama ilgili paraxot gördüm böyle dese jegem degendey olmaydı. Çok dedim. Pantomima bir yok. Hatta başıma gelmesi monolog bilesin de yok. Tamsil bilen böyle aytıp kırdım. Mektepte Rizal Bırak'tan tamsil aytçım. Mesela bu dairelerin sonra tamam olur. Devletten komisyon oturat o şonun aslında haftasında gittim o şuradan. Kişide suyunuş payda oldu. Ergis Tursun'un nüyünde duruyor. Çoğun Zalhan Akım nüyünde. Hem o kişi benim Mırsalı, Süleyman Mırsalı'nın Baykelmen'in Kengtürk Üniversitesi'nin bir tanışıken hani o şonun nüyünde durup ana barlarının iyi yaptıydım, kulak kaldım. Ne dedi? Ana bir kişi üçün tuvattı monolog çakap kaydettiriğinde hazır monolog sana tavam dedi. Allah nüyü bilesinler kitaplar arasında çok kitap gelip koluma kalmaktı. Bundan catta hani erkeklerin kanday aytardı beni aytıp verelim dedim. Bayağı öğütüp keteyim dedim dalala. Gün ısır, ayırdan gelsem ulan uykum gerek. Oşonda eski tutumcaman güçlü olsa 33 para sattaptırım tanıdısı. Köpçülük sözke çilim gelbek tadı. Bana ertenden tutup geldi gel buranda arkan tutsam ayağım tuvalpek dedi. Bunu elestet dedi. Bu yerde bir üç atar. Oşonda mum kanatasın. Buna mumdaydı. Öyle varmış körsötlerden. Öyle sonunda ben gelip ertesi bayağı kişilik için kapardım, çattap geldim desin, buraya veremezsin, vatan ne olur hani. Kesek bilen aytat, komisyon nasıl aytasın dedi. Ondan komisyon nasıl çıkıp bayağı kişi görsetkende, kıraatı menen şunday aytı atam, yeyildi komisyon var, kırağın atı gülüp durup, mağa gülbey tirçetteki aksakalga gülü açıldı. Görse al aksakal, ataktı Muratbek Rızkul ödü. Ağırgan Ergis Tursun'u payken mağa Atella'nın monologun yaptatkan eken de. Tilim gelmeye etken olsa eken de. Atini yapkan bezden ona eken de. Analıyla bitti. O analıyla benim aktalıp yatıp aldı buna. Verdiler. Gözünde şeytan bulgundu. O zaman beni 3 kişi saknaya kayrıldı. Andan keyin öyle şak elemeli o şondan başka kişini okutuyorlar. Hasan Kuşarşenko boştu. Anan armiyaya gittim. Ageste milletçi türdü armiyaya geçiyoruz. Armiyadan 2 yıl tankada жүрüp, ben sahnamı unutup, anam Panfilo Parkı'na gidip barasak, ben de murun kubut gönder. Gel atışıp türeüşüp kalsakla ayttı. Seni kütü atavuz. Direktir aytkan. O şol bala kanday gelse kayra gelsin filarmoniyaga. Kayda varsan Sımar İsmail degen aksakal eken uqtum aylanayım balam var uqtum sen kaysı brigada dişte atıp ketsen o şöyle dişte veresin okumun gülü öğret dedi. O şöyle kayayla gayrıldım. Milisa'ga geteyin de o tamamında. Germanya'da evay densoğluktattın jakşı gelesinler. Anam Milisa'ga Ömürbek Kutu degen general leytenant tuşkuna çoğu millet ötügönmüz. General leytenant. Men mümkün polkovnik olmak mı? Korrupsiyona girip çok olmak mı? Anam Kırgız estradasını işte oldum. Hayır işte olsam ulan direktör aytat, tigil aytat, büröte şarşan yalnız olup kaldı. O şonu canlı işlesin dedi. Yani ben ömrümde estrada ben ötütükende atmayın, kıyal yorgunluğum var, kıltılımda öyle cürümde. Anam çok hem, şöyle hocam canım. Bir gün aytıp kaldı, göz bizlerge uğramıştı. Bizlergesi, Rasya Kino Tiyatrı'nın arzacağında pelmenliği var, bilesler var. Boş çevreten vardı, pelmen alıp, iki Mustafa büyüğünü o işip, şöyle hocam canım okuruz. Anam çoğuşutup peli ayıpta geldi. Estrada dedi, bu yaşlıktıkı. Ara sürülüp kalasın. Alayım asaplı şarkışan etmeden çok ucursun, geleceğine jakşı olur. Ankeni gerektir de görküm çetikçe bağır aytı atşap, göndürdü. Sen beni
Айылдаш Тайекең катары эгер тилимди алсаң, эртеңден баштап ошо жака которуласың. Аябай чокомду жаман көрүп, анан ошондон баштап ал кишинин өмүрүнүн аягына чейин Азанкул Шаршенов менен бириштирди. Республика Сенатчысы Эмре Ниязов Байкаев.